persiapan. Persiapan. Lampana. Lampana apa bang namanya? Lampana lengah. Lengah. Kubit. Yes. Main. Jalanan ini. Menuju spot. Oke, sahabat kaki pancing. Tunggu kami di spot. Sana sekali. Oh. Oke guys, masuk di spot. Senjata dipersiapkan. Ini cilik. Sama pancing. Kita mulai. Strike. Strike. Up. Up. Ini video nih. Video kan? Ah. Rambu barang. Up. Barang. Up. Gulung sikit. Iku, mat iku. Kameramen dia mak gawe, gimana ku kameraman? Berlang, korang bu, berlang. Foto dulu. Pancing aja gini bang, pancing taruh aja sana. Saya mau pancing ya. Jalan. Kayaknya Benang. biar duduk cantik ya kan. Oke guys, kita masak kopi dulu. Guys, rekan-rekan di laut, sahabat kaki pancing. Selamat siang. Strike lagi. Bawa dapat aman ke pantai terus. Ke pantai terus Dun, geser kiri. Biar dibawa mau ombak ke pinggir. Iya nih video ya. Oh benang Faisal. Yuk bawa doa, ikutin ombak. Slow aja. Kena aju.
Roker. Kalu. Nah, slow. Angkat semua jalan dulu ya. Bawa apa dulu, tarik pelan-pelan ke pinggir pantai. Bawa mau mbak. Santai aja. Mandu. Ya, betul. Mandu. Wuhu. Kayak itu naik ikan. Buat apa lah? Head tapi. Nalaon na ko timari. Ha? Kada video ah.